ئەمێ بهتر لەسەر ڕەوشە سووریێ بەتایبەتی ڕۆژهەڵاتی چەمێفەراتێ و باژارێ من بژ و دەڤەرە من بژ بگشتی ڕاوەستن مە میێڤانداریە فێسەل یوسف هەڤرێزکاری گشتیە تەفکەرە چاکسازیە کوردی لێ سووریە کریان نەها لە ستودیۆ ئارکی میێڤانی منە مامۆستا تو بخێر هاتی دەما ku Tirkiya û Rusya li hev dikin ku ew ê şerê terorê bikin lê Sûriyê tê çi wateyê tê wateya ku her du alî wê armanca peyedê bikin رووسیا و ترکی ئەv demek dirêj wek hevbendiyekê navada ser seranserî Sûriya heta niha tiştê xwe got bi hevdûra bi kar tênin yanî destpêk ew heremin got nav lê dikirin kêmkirina şer watê de a Rûsa bû yani li muqabilê hinek tiştê dîtirê Efrîn Rûsa rêda ji Tirkara derbasî Efrînê bibin li aliyê dî jî rêdana xwe li aliyê der'a û li aliyê Ghûta wana bi kar anî ez naxwazim pê de herim yani tiştê got Rûs û Tirka her yek ji aliyê xwe de ji êdî re diqedimînin li îro jî Rûs û Tirk ji her wextî bêhtir bi hevdûra rêkeftina dikin تایبەتی jî piştî vekşandina biryara vekşandina leşkerên Emerîkî belê Başa mamosta tu dibîne ku ev rêkeftina niha dirêjbûna rêkeftinên wa yên berê ne ango nabêna kê kê Rusya û Tirkiye Rusya û Tirkiyê berê hevbendî di nava de heye berê dibêjin em ê hevrêziyê bikin bi hevdûra seranserî Sûriya li erd û azmên û her wiha eva got niha jî wilo tê dema talî de belkî dengê Rûsa zêdeyî carekê we dikir ino Emerîkiya ew dixwazin pêkhatek bi serê xwe çê bikin di bakurî Sûriya de bêhtir ew name bûn bi aliyê Tirkiyê de bêhtir arî Tirkiyê dikirin bi dextê li aliyê li ser Emerîkana îro jî vekşandina Emerîkana di wê navê tê bêhtir arîkirîna tişê daxwazê Tirka û Rûs jî di vê navê re bi ser dikevin hêdî hêdî dest dirêjayî dema ku Amerîka xwe vekşand got ewan teror ango rêxistina daişiya terorist ji Sûriyê ji nav biriye û niha Tirkiye û Rusya li hev dikin ku ew ê şerê terorê bikin mebesta wan kî ye ew teroristên Tirkî û Rusya dibînin kî ne yani terorîst berî demek dirêj ez nizanim çend mehiya bêhtir Rûsa got terorîst ê Daeş wan neman her wiha Emerîkan hejî her wextî li cem wa terorîst wextê got hebê terorîst ne tenê şerre bi qasî ramanin jî li ser erdê her wextî karin wê meselê bi çi navî bikin ewa got dibêjin lê belkî di wê de xuyaniyê de tê ewa got dibêjin dijîtiya terorîsta her yekî li gor xwe tefsîr dike û her yekî ê got bixwazin li hember bisekin nisbet Tirka li cem wana erê dibêjin Daeş û ew na terorîst lê carek dî jî nav dikin PKK ew jî dibêjin bi rengê got Erdogan û hikûmeta îvêna dixwaze wextê tên dibêjin berê me li wayê yani ser wî esasî Baş e carenivîsa min bij wê ji kî re bimîne min bij niha daxuyaniya Cinêv û peyra wextê tên ev her di dewlet jî dibêjin em ê biryara tariya 2-4 dine meşandin dibin navê Yekîtiya Sûriya û navê wê û ala wê îro jî mesela min bij wek gotiyê xuya kirin heta niha heger Rûsî çavdêriyê dikin Rûsî beşek serekî ne ji ê got piştgirtina rejîma Esed digirin û dewleta Sûrî dikin dibêjin em diparêzin yani her wek çawa li aliyê başûrî Sûriya gotin şirtê eskerî ê Rûsî wê karibin cih dagirin niha jî wek tê gotin hinek kesê esayîşin ê xwecihî ê dihindrû de rêveberîk sivîl ji xelkê min bic awayekî girêdayî bê bi cihkî bi heremekî re bi nuqtekê ve got berê bi rejîm wê ber Rusya û rejîm bikeve devera min bij wê bimênî heta demekê ka wextekê heta niha rêkeftin nexuyaye wek gotê gotin heta meda sê heyva karibin bi kar werênin wê ew kesê sivîl wana wê bi kar bênin lê di encam de her divegerê wedekî dîtirê got bêhtir Rûs û rejîm wê dest dirêj bin tê de baş e eger biçe awayî min bij safî bibe piştî min bij gefên Erdogan li ku derê man ku ew ê rojhilatê çemêferatê kontrol bike yani wê Erdoganê berdewam be li ser gefên xwe wê projeya xwe pêk bîne gefê Erdogan nisbet meselê Kurd û heremên Kurdî yekemîn erê behsa min bij dikir lê min bij ewa got nav lê dikir li Rojavayê Ferat bû lê her wextî çavî li aliyê Rojhilatê Ferat û heremên Kurdî heger li Kobanê heger li Cezîrê wana
ترك فينادي باش وهروها بامريكان رجي وبروسا رجي السروي دانوستاندن يتكن جو كاربن ارمانجي خو كارورين دز دريجايا بكن جو باراستنا تشتي جو او تخوازن جارنا دبي درت كفيري كفتنا اضنا يا جو صالانو تو هشتا دشيبو يا فردتر جو دستي وادريج بي كاربن ري بگرن وبرجوان دي خود واهر ماده بدنا مشاهده برجواندين تركيا دفرين كردستاني ده الكردستان السوري اگر تجمره هناكي برچاپ مسألة ألمانجي تركاي قود هر وقتي ده الجموانا إنه هرم كردي بسري خنبي أريد بيجن أمرينادن بيدي أواقو نافتكن باسككش إيه بككيا يانجي تشتندي ليد استراتيجيات تركي ده هر وقتي الهمبر سكنين ما في ملتي كرد قوب كار نوي وقت بيكاتكي بسري خوا وهبالن بيدي دائما بيدا وك بارتي اف مثلا اردوغان وحكومتاي فيناد بيجن فيزري عيد بيجن هبونا واياغو دبيجن بشكش بككي دخلنا حجتك جو بي درباس من لي استراتيجيه دولتها تركي ابدا نبير ما فكي كردي اوتونوميا فيدراليه هندوي سوريا ده وقوا حتى انها اگر پیاده نماو گفا ترکیه پیاده ها لسر سینوریوان اگر پیاده نما لکردستان سوریه لتواهیا دورین کردستانی لکردستان سوریه دوی دمیده ترکیا و روسیا و رژیم اسد ویل هاف بکن ترکیا یخوا وکشی نج سوریه بگشتی ايرو بلكي نلبر شعفاي يعني جار سريا اوضاع هندوي سوريا ده ند شفورو كده هاگر بيد مسلك دمكي او مسألة دمكي قوت انشار السري ندمن 3 صالة جيرة دوي از ديتنام دوا هر 3 صالة دا هاگر بي وتشتك ببي مسلك دمكي وشار سريك ببي دوا هر 3 صالة دا البايتختا سوري ريجيمك وري بهالبجارتن بيادي تريبي تركيا غيري تركا بالبرشافيان غيري وين اوي بمين حتى جو كاربن برجوندي خو بجهبكن هاجر دستورك بيا هالبجارتن بن يا تشتي بينولو تشبرو كده مساله ويشار سرب دویم الملانيه ده جه كردان چيه كرد باشارو جوا چيه اي ما يعني وك انجمنان اجتماعي كرديش بوغو از نبيجم كرد يعني كرد ام تمام يعني ايرو تبيجي ام تمام يك نرين تاني نرين كردي تبعي هبو لفيدي ما بهفدوره مذكر بو الهوليري 2012 اواغو ما جو امي بهفدوره خبتن سوريا ديمقراطي جو هر كستي ده بما في خوشاه ببي اريه بيدي بسري خوشو ونهات مشانتن ايرو اس خازم ببيجي وك انجمنان اجتماعي كردي هر وهاد بيجي دستور سوريا يقو ايروجي انجمن تيدا ناوي هنا هاجر او كوميتا جو ايروجي السرتي سكنان بيشتي فكشاننا امريكان ايقو بيجن سوريا دوينا دا ما في ملتي كرد ام بربيدن ام دعوت كن دوي دستوري دا بيدانين اعتراف ما في ملتي كرد بي وك ملتك السر عردي خو سوريا ديمقراطي ننافندي بكاروري ام بردوام من تيدا ولوجي ام جروسات خوازن ولوجي فرنسي وانجليزيه وجهيغو ام تشن امولوجي امي بردوام بنت كاري خدا ام دبيجن هر وقتي او دستور وينا فالا بيش ما في ملتي كرد اعتراف حقوقي وهبوناوي وتا بروجين وهون وكو انا كسيوني تنيل سراستي سياسي كار بكن لسر خاكي از تشتك هاتي ونذاكرن ام وقت بارتين كرديت سوريا دا تو وقتی من نگوت یه کاری لشکری امی کار بن ماوی خوب کار ورینن ما کارکی آشتیانه دموکراتی کریه مگوتی سرانسری سوریا دعوایک رژیمک دموکراتی ام بین دموکراتیت ماوی ملتی کرد بهدو ویا هگر دموکراتیت هندروی سوریا دب کار نویش خو مافی ملتی کرد بسری خو ام نکارن مربع کی د سرانسری سوریا جهه کردا مافی و دموکراتیت جواره به جهه دی تری استبداد و فردیت بی ام بردوام د کاری خدا جو ام كاربن كاري خب اوايك ديمقراطي اشتيانا او سياساتي قلك خراب وشوفينيستي بسري كردا بهلانين امي ولو بربيبدن جارك دي خباتا ما بردوام او خباتا ما ندوي دبي وايما مساله كاري لشكري دسبيكا شورشي بيشترجي هر وقتي بويا ما قوتي ام كاربن بلافاني كيد بركسي خوي سفيل ده لنهات يبارا ما ام كاركي لشكري بكن حتى وقتي ريجيم هبو جبل جو ام دين بنجها كاركي لشكري لهمبر ريجيم يعني غير في ريجيم يجي قلكي زحمتيا وكاري وينا وإيروجي الريخ يا وكل برشعبة غيري جار سريا سياسي هندوي سوريا دوينا بك ما مصطفى سيوسف او برسجي كردستان سوريا يا بري اگر جالي ديموغرافي ببا اگر جالي جغرافي ببا وكو بري نمايا اگر روش بفي اواي بري وهره
و پیاده لسوری دست حالات با و ململانی ها لسر راستی ناو دولتی هرمی گرتر ببه کردستان سوریه و چی بمینه کوردستان سووری ئیرۆ vê wextê got îro heger meselê koçberiyê seranserî Sûriya hene aliyê Kurdistana Sûrî jî heye. Meselê karê siyasî di hindirwê Sûriya de qedexeya belkî aliyê heremên Kurdî ji ber ku em miletekin ser erdê xwe berdewamiya karê me. Amûlo behwarên berdewamiya karê me û hebûna Kurdistan wek rastiyekê em li cihê xwe wê kesek nikar bê wêna yanî piştgoh bike. مثلا سوری جی بویه مثلا ناف دولتی نماید هندرو ده بخوا یعنی اگر اف کسی ناف دولتی اوی گویی رو تکلیت کن و اوجی تکلیت کن خوازن خودی برجوان بند هندروی سوریا ده امولو بهوارن وین کار بن چاوی خواش کرد و مافی ملتی کرداب کن امولو بینن دستهلاتا گودرو سوریا ده چه بیا اوایک هالبجارتن و ديمقراطي وهرمن كردي دجي كسك وين كار بيش عافي خوش ما في ملتي كرد بقري وبهالبجارتن امولو جيت بيجن ايغو بسركت وملتي كرد بي وامي ويبي بردوامي وخباتش بو ما في ملتي كرد هندروي سوريا ده جالك سباس ما مصطفى فيصل يوسف هبرسكاري گشتي تفكرات چاكسازيا كرد لسوري تلقى المبو جالك سباس بو بجدار بناتا وشروعياتها زلا